Sovjetima na kraju ipak nevoljko obećava da će iz svojeg izaslanstva isključiti nepočudne osobe. Brežnjev želi da se to obećanje provede na međunarodnoj razini i to u Bratislavi. Saziva sastanak svih bratskih država. Nakon demonstrativnog iskazivanja jedinstva na redu je polaganje vijenca. No kakva je zapravo Dubčekova budućnost, budućnost njegovih reformi i njegove države? To možemo iščitati na njegovu licu i licima njegovih takozvanih saveznika. S tím Dubčekem tak jako vždycky to bylo takový srdečný, takový jako milý, ale myslím si opravdu ano, teď už vůbec z toho nadhledu těch svých 80 let naivní, strašně naivní. Das war ein anständiger Mensch, der daran wirklich tief glaubte, dass man den Sozialismus irgendwie anders machen kann. Slovak Jozef Zrak bio je jedan od Dubčekovih najhrabrijih kolega. Je to človek, ktorý dokázal robiť politiku pre ľudí. Jemu nezáleží na tom, že koľko má on postov, alebo koľko on je, ale chcel urobiť voľačo pre ten národ. Pre ľudí, ktorí robia. Pre ľudí, ktorí majú svoje ťažkosti. Pre ľudí, ktorí vedia, čo chcú. Pre ľudí, ktorí nevedia, čo chcú. War ein bisschen in sich gekehrt manchmal. War außerordentlich ruhig, aber hat genau gewusst, was will. Pekári začali piesť velikánske veľké rohlíky a volalo sa to Dubčekov roštek. V tom bola nádej, že bude nám tak lepšie, ako je veľký ten rohlík, ktorý pekár ponúka. No pravda, na tom aj zarobil, ale človek si to bral ako symbol nádeje, že budeme mať všetci tak sa lepšie, ako je veľký ten rohlík. Takže bolo v tom aj trochu naivity, samozrejme. War einfach menschlich. Aber als starker Mann würde ich ihn nicht bezeichnen. Dubček mi zaimponoval svojou ľudskosťou, svojím takým citlivým prístupom ku každému. Dubček každého vypočul. Dubček nikoho neodsudzoval. On volil veľmi jemnučké slová, aj keď to boli niekedy určité názory, s ktorými sa on stotožňovať nemohol. Ale neurážal. On si veľmi vážil inteligenciu kultúrnych pracovníkov, lekárov, poľnohospodárov. Ja si pamätám jeho vystúpenie na sjazde poľnohospodárov, kde im veľmi pekne poďakoval za ich prácu. To poľnohospodári nepočuli, aby prvý tajomník strany im za ich prácu tak skvelo poďakoval a prejavil k ním lásku. To nebolo zvykom. Которую мы имеем, мы пришли к выводу, что правые силы... А вы знаете, кого мы имеем в виду? Вновь ведут организованную, подрывную деятельность против решения, которое мы приняли в Чаерне над Тисой. Вокруг тебя в президиуме есть здоровые силы, люди, на которые стоило бы опереться.
Я тебе это говорю, потому что во время беседы я видел твою озабоченность и заметил твое сомнение и нерешительность. Саша, без помощи людей, которые преданы нашему делу, ты не справишься с правыми силами. Все теперь зависит от победы над правыми силами. Либо мы будем укреплять, что является священным для нас, это дружба между Коммунистической партией Чехословакии и Коммунистической партией Советского Союза, или мы будем возвращаться к трудным проблемам и решениям, с которыми мы сталкивались перед встречами в Чаерне над Тисой и конференции в Братиславе. Osam dana prije sovjetske invazije, šef istočno-njemačke partije Ulbricht dolazi u posjet Karlovim Varima kako bi posljednji put razgovarao s Dubčekom. Austrijsko veleposlanstvo u Varšavi Bečkom ministarstvu vanjskih poslova šalje hitnu obavijest. Obavješteni smo da su na jugoistočne Njemačke, Poljske i u zapadnoj Ukrajini 11. kolovoza počeli vojni manevri. Prosím. Здравствуй, Саша. Здравствуйте, товарищ Брежнев. Времени у нас мало, поэтому разреши прямо перейти к делу. Я вновь обращаюсь к тебе с беспокойством по вопросу о том, что средства массовой пропаганды не только неправильно освещают наши совещания в Чаерне над Тисой и в Братиславе, но и проповедуют антисоветизм и антисоциалистические идеи. Это организованная кампания. Я уже вам говорил, какие меры мы принимаем для того, чтобы прекратить антисоветские и антисоциалистические выступления средств массовой пропаганды. Но я вам тогда говорил, что это нельзя сделать в один день. Саша, это верно, и мы вас предупреждали, что правые нелегко уйдут со своих позиций. Ты должен был принять конкретные меры. Леонид Ильич, насколько мне известно, за последнее время не было никаких выпадов против КПСС Советского Союза, против социалистических стран. Да как же не было, Саша, когда буквально все газеты, литерарные листы, Млодофронта, Репортер, Працев буквально изо дня в день публикуют антисоветские и антипартийные статьи. У нас было совещание работников печати. Оно осудило как неправильные действия репортеров этих газет, о которых вы говорите. Саша, не в этом дело, было или не было совещание работников печати. Дело в том, что мы договорились, что средства массовой пропаганды, это печать, радио и телевидение, будут взяты под контроль Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии и правительства. Да нас там уже называют сталинистами, Саша. No Brežnjev je pogrešno procijenio situaciju. Novinari na vrhuncu reformi cenzuru ne toleriraju tako lako. Televizijski direktor Pelikan smatra da su takve optužbe apsurdne. No, ich würde sagen, das ist teilweise lächerlich und teilweise tragisch, weil natürlich ich habe schon gesagt, die meisten Leute hier sind für Sozialismus. Ich bin Kommunist seit 1939 und meine Mitarbeiter sind entweder Kommunisten oder Mitglieder anderen Parteien der Nationalfront. Und ich würde sagen, es ist eine Kritik der Leuten, die den Sozialismus mit einem dogmatischen Konzept der Vergangenheit identifizieren und die neue Ideen nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Саша, я понимаю, что ты нервничаешь. Я понимаю, что очень тяжелая ситуация. Но ты пойми, что я с тобой говорю как с другом. Я хочу тебе только добра. Правые посадили везде своих людей. Буквально везде. Они дирижируют всем этим через Пеликана, Цисержа, Кригеля и других прохвостов. Я сам не могу решить эти вопросы. Разве это просто, товарищ Брежнев? Решить такие вопросы. Саша, ты пойми, что так нельзя принимать решения при встрече двух братских партий, а через 10 дней звучат новые нотки. Это
Ukrajině nově notky. Сложная ситуация, которая требует продолжительного времени для осуществления принятой договоренности. Ну хорошо, Саша, тогда разреши откровенно и прямо задать тебе еще один вопрос. Ты лично за выполнение обязательств, которые вы взяли в Чаерне над Тисой, или нет? Будет пленум, Леонид Ильич. Пленум все решит. У нас сейчас президиум, другая повестка, но я постараюсь найти возможность сказать об этом разговоре всем товарищам. Саша, если я тебя правильно понял, то сегодня на президиуме ты не будешь рассматривать ни один вопрос, о котором мы договорились в Чаерне над Тисой. Вот только по МВД. Как я тебя понял, этот вопрос вы решаете не так, как мы договорились в Чаерне над Тисой. Александр Степанович, я сожалею, что ты так раздраженно со мной разговариваешь. Почему я раздражен? Потому что мы действуем, мы работаем, мы делаем все для того, чтобы выполнить нашу договоренность. Вы нас все время обвиняете. Ты не освободил этих троих. Почему? Если ты искренне убежден, что нужно убрать Цисаря, Кригеля, Пеликана, то ты должен это сделать. Товарищ Брежнев, на очередном пленуме будет избран другой первый секретарь ЦК КПЧ. Я бы все бросил и пошел бы работать на старое место. Ну, Саша, ты не впадай в крайность. Ну, не надо, Саша. Мы все вопросы можем решить своими силами. Но если вы считаете, что нужно принимать меры, пожалуйста, принимайте их. Саша, я тебя спрашиваю, когда ты думаешь решить то, о чем мы договорились? Вы меня не спрашиваете, а упрекаете. Да я не упрекаю, нам кажется, что вы просто нас обманываете. И совершенно не желаете выполнить то, о чем мы твердо договорились. Но если ты говоришь, что на очередном пленуме ты решишь все вопросы, о которых мы договорились в Чаерне над Тисой, то этим смягчаются наши сомнения. Мы все-таки привыкли верить. До свидания. До свидания. I dok ratna opasnost sve više raste, Hollywood u Čehoslovačkoj organizira bombastičnu filmsku borbu. Snimanje filma Most kod Remagena uzburkalo je duhove i na kraju dovelo do velike pomutnje u javnosti. Naime, filmska ekipa tenkove posudila od austrijske vojske i na njih stavila vojne oznake Sjedinjenih Američkih Država. Sovjetima će se poslije učiniti kao da su na teritorij Čehoslovačke ušle američke trupe. Filmska ekipa ni ne sluti da će za nekoliko dana ovuda prolaziti teško naoružani tenkovi. Nic by nám to nepomohlo. Všichni jsou proti nám. Kadar, Živkov, hlavně Ulbricht. Něco by jsme tam uhráli. Co by to změnilo? To máte. Počkej. Co to je? Co to je za letadlo? Vojenské letectvo má snad cvičení? Soudruzi, zrovna jsem se od ministerstva obrany dozvěděl, že na letišti v Ruzini přistávají těžká transportní letadla a že cizí vojska překročila československou hranici. Co mi to udělali?
absolutně vyloučen. V žádném případě nemůžeme organizovat ozbrojený odpor. Ty tam prostě jako okupovali UVKSČ a čas od času si do té tiché noci jako vystřelili. A tady v té Krymenské, což je, že jo, prostě rukou dosáhnout k tomu UV, jak byly ty otevřený okna, tak začaly plakat děti malí. Prostě začalo plakat, řvát nějaký miminko tady, prostě se to rozléhalo tou ulicí těma otevřenýma oknama a teď se ty mimina nějak budili po tom výstřelu, ty děti malí a plakali. A to je můj vidíte, ještě teď mě jde mráz po zádech, to je opravdu jediná emoce, kterou můžu říct, jsem zažila v té době. To bylo strašné. Sve što se u noći 20. kolovoza događalo oko Aleksandra Dubčeka u zgradi Centralnog komiteta Komunističke partije poznato nam je zahvaljujući izjavama svjedoka do najsitnijih detalja. Zabilježena je gotovo svaka riječ i zgoda. Tada je Pražanima putem radija javljena gorka istina. U njihovu se domovinu sa svih strana spremaju prodrijeti tisuće tenkova i stotine tisuća vojnika. Stanovništvo se moli da ostane mirno. Podívejme se, co nás čeká. Platón říká, že demokracie není nejlepší společenský řád. V demokracii dochází k úbytku disciplíny. I zvířata chodí volně po ulicích. Tak soudruzi, teď už víme, proč přijeli. No, myslím, že do 8 hodin už neudělají nic.
Měli málo času, aby se zorientovali. Jsme nevyspali a proto radím každému, aby se trochu prospal. Ráno musíme mít všichni chladnou hlavu. Stůj! Dobrou noc. Soudruhu Dubčeku, půjdete s námi. Tak snad nám nejdřív řeknete, kdo jste, ne? Ve jménu revolučního tribunálu jste zatčen. Co to má být za orgán? O něm jsem jako předseda Národního shromáždění ještě nikdy neslyšel. Josefe, nech toho. Nemá to smysl. Odevzdejte vaše zbraně. Prosím, tak mě prohledejte. No prosím. Při jednání s dalším lidem jsme nikdy zbraně nepotřebovali. Довольно. Хватит. Слушайте приказ. Dubček, Kriegl, Smrkovský, Špaček. Následujte nás. Выполнять. Meine Damen und Herren, noch immer fassungslos steht die Welt vor den Ereignissen in der Tschechoslowakei. Nach der ersten Meldung, dass die Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei eingedrungen sind und das Land besetzt haben, sind heute noch fast dramatischere gekommen. Nämlich, dass man die Spitzenführer dieses Landes, jene Leute, die um Dubček und mit Dubček die Reformbewegung in Prag getragen haben seit dem Jänner, dass man diese Leute verhaftet hat, dass man sie abtransportiert. Und wir haben also aus tiefer Emotion heraus die Sachen kommentiert. Wir waren sofort dran, die sind in der Nacht einmarschiert und wir waren, am nächsten Morgen haben wir schon kommentiert im Fernsehen. Ich muss heute noch aufpassen, dass ich nicht zum Heulen anfange, wenn ich davon erzähle. Wir sind ja weinend vor den Mikrofonen gesessen und haben auch gewusst, welche Verantwortung wir gegenüber diesen Leuten haben. Dieser Film zeigt den einmaligen... Ove snimke prikazuju ulazak sovjetskih trupa u glavni grad Slovačke Bratislavu. Snimio ih je snimatelj Čehoslovačke televizije. Taj se čovjek danas popodne obratio turistima iz Beča, ubacio im vrpcu u auto i rekao: odnesite ove snimke u Austriju, mi više ne smijemo emitirati program. No uz vrpcu je bila priložena i poruka na kojoj je pisalo: ovo su snimke nastale ispred sveučilišta u Bratislavi, gdje je jučer oko 14 sati ubijeno 3 ljudi. Danas je između 10 i 12 sati ponovno ubijeno 4 studenata. Vidimo kako na natpisu piše da su na ovom mjestu ruski okupatori ubili 17-godišnju djevojku. Und wir haben in dieser Zeit sicher die ganze Welt versucht. Das ist überhaupt keine Frage. Das war die große Zeit des ORF. Es hat Bilder nicht gegeben in der übrigen Welt ohne den ORF. Ich glaube, das waren Sternstunden der ORF-Information, wie sie einem in einem Berufsleben nur einmal unterkommen. I Austrija je u stanju pripravnosti. Premijeri i ministri žurno se s godišnjeg odmora vraćaju u Beč. Što će Sovjeti učiniti? Odlučuju da će se što više pritajiti.
Es gab zwei Positionen in Österreich. Die eine ging davon aus, dass die Russen unter Umständen versuchen könnten, in Form einer Generalbereinigung ihrer westlichen Front Österreich wieder zu besetzen, zumindest ihre Zone zu besetzen. Und das wäre natürlich ein Bruch des Staatsvertrags gewesen und eigentlich auch ein großer Völkerrechtsbruch, den man mit Waffengewalt auch hätte begegnen können, wenn es die Amerikaner nicht zugelassen hätten oder so. Daher war man bereit, eine solche mögliche Invasion der Russen von der österreichischen Seite zurückzuschlagen. Wissend, dass das in 24 Stunden alles aus ist, aber wissend auch, dass es uns nicht so ergehen darf wie 1938, dass kein Schuss abgegeben wird. Das war das Wesentliche. Es muss geschossen werden. Osniva se krizni stožer u kojemu ministri pod vodstvom ministra unutarnjih poslova Franca Soronića donose zajedničke odluke. Das Bundesministerium für Inneres hat heute Nacht die Entwicklung in der Tschechoslowakei aufmerksam verfolgt und um 3:40 Uhr wurde ich verständigt, dass die Truppenbewegungen der Sowjetarmee in der Tschechoslowakei einmarschieren. Ich habe daraufhin die Verfügungen getroffen, dass die Gendarmerieeinheiten an die Grenze entsandt werden, um die Sicherung der österreichischen Grenze bzw. die Überwachung der österreichischen Grenze durchzuführen. Žandarmerija je tu ponajprije kako bi promatrala, izvještavala i Sovjetima pokazala kuda točno prolazi granica. A što je s austrijskom vojskom? Ministar unutarnjih poslova Soronić. Die Frage des Bundesheers war eine sehr heikle Frage. Bringen wir das Bundesheer direkt an die Grenze oder lassen wir es weiter rückwärts? Austrijska vojska već je od kraja ožujka bila spremna na sovjetsku invaziju. Zbog toga su trupe bile spremne za akciju i to već rano prije podne. No politička odluka donesena je tek poslije podne, pa su tenkovi tek tada dobili zeleno svjetlo za polazak. Uz to su se zbog mjera opreza granici smjeli približiti tek na 30 km. Das waren zum Teil junge Soldaten, unvorhergesehene Dinge und es geschieht. Daher einige Kilometer hinter der Grenze, das Bundesheer, das ist der angebliche Streit gewesen in der Regierung. Das war kein Streit, das war eine Angelegenheit vor 10 Minuten, nachdem wir auch den Herrn Bundespräsidenten informiert haben darüber, ist das eingetreten. Das Bundesheer war nicht erfreut darüber, dass nicht an die Grenze konnte, aber es war notwendig damals. Wie sollte sich Österreich verhalten in dieser Situation? Ja. Gott sei uns gnädig, wir haben gar keine Möglichkeit, uns zu verhalten, nachdem wir neutral sind. Wir können also gar nichts tun? Naja, außer bei der UNO oder im Sicherheitsrat irgendwie intervenieren, aber ich glaube nicht, dass sich die Russen irgendwie reinreden lassen. Wie sollte sich Österreich verhalten in dieser Situation? Ruhig. Neutral. Neutral. Also ich glaube, die Leute waren nervös, man hat Angst gehabt, das ist gar keine Frage. Und die Bundesregierung hat es auch. Und ich sage ja, ich verstehe das auch, denn in der Tat wusste niemand genau, wie geht es jetzt weiter, bleiben die stehen, riskieren die mehr. Es hätte auch sein können, dass man mehr riskiert, bis zu einem Krieg hin riskiert. U Pragu se narod golim rukama suprotstavlja teško naoružanim sovjetskim okupatorima. Na ljude pucaju iz pušaka, gaze ih tenkovima. Česi psuju sovjetske vojnike i postavljaju ulične barikade. Pred austrijskim veleposlanstvom okupljaju se brojni Austrijanci, ali i Česi, koji žele vizu za napuštanje zemlje. Zgrada je ubrzo preplavljena ljudima, pa u Beč šalju dopis s upitom što da rade. Oko podneva stiže službena obavijest. Zatvorite zgradu veleposlanstva, pristup odobrite samo građanima s austrijskom putovnicom. Državljane Čehoslovačke diplomatskim putem nagovorite da napuste zgradu. Rudolf Kirchschläger sljedećeg se dana vraća iz Beča. Prije toga od ministra Waldheima dobio odriješene ruke te ignorira ove upute. Nakon toga dolazi druga obavijest.
Die zweite Weisung, die also immer wieder auch in gewissen Wahlkämpfen eine Rolle gespielt hat, ist meines Wissens am 25. August gekommen. Und die hat besagt, die Botschaft möge also keine Visa mehr an tschechoslowakische Staatsbürger erteilen. Diese Weisung wurde gar nicht weitergegeben, auch nicht an mich, den Leiter der Konsularabteilung, sondern der Missionschef, Dr. Kirchschläger, eben hat gebeten, diese Weisung zurückzunehmen. Und ich habe mir also hier den Text notiert, wenn ich das er hat Folgendes nach Wien telegrafiert. Ich bitte sehr, die Weisung einer neuerlichen Überprüfung zu unterziehen. Eine absolute Visasperre für tschechoslowakische Staatsangehörige wäre ein so schwerer Schlag gegen die hiesige Bevölkerung und würde auch so im Gegensatz zu der seit 1956 Ungarn erworbenen humanitären Tradition Österreichs stehen, dass diese harte Maßnahme von kaum jemandem verstanden werden könnte. Ich gestehe, dass ich es kaum über mich bringen würde, dieser Weisung nachzukommen, ohne in schwerste Gewissenskonflikte zu geraten. Ich habe den Kirchschläger gut gekannt, habe ihn auch sehr verehrt, war sehr stolz, dass er mit mir per Du war, weil ich ja sehr jung war damals. Das war ein unglaublich gerader Mensch. Das war zweifellos bei ihm die innere Stimme nach Recht, Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit, nach Ordnung. Der hat sich nicht erproben wollen, er wollte nicht Mut zeigen oder sonst was, sondern er hat gesagt, ich kann nicht anders, ich kann nur so handeln. Druga je obavijest poslana zato što su u Pragu navodno nestale tisuće praznih čeških putovnica. Postala je bojazan da bi Sovjeti mogli ubaciti svoje agente, prerušene u češke izbjeglice. Also wir haben durch Wochen täglich im Durchschnitt 3000 Visa erteilt. Und ich erinnere mich an einen Tagesrekord, der ist etwas über 5000 gelegen. Na kraju se uspostavilo da je priča o nestalim češkim putovnicama bila lažna. Krizni stožer povlači svoju naredbu o neizdavanju viza. Prve izbjeglice počinju polako pristizati. S njima dolazi 50.000 čehoslovačkih turista iz Jugoslavije koji se žele vratiti kući. Austrija ih opskrbljuje sa svime što im je potrebno. Međutim, iz Čehoslovačke u Austriju došlo znatno manje ljudi nego što je izdano viza. Dazu muss man jetzt sagen, nicht alle Tschechen und Slowaken haben dann diese Ausreisemöglichkeit auch wirklich genützt. Sie wollten einfach eine Rückversicherung. Sada je gotovo cijeli Prag pod potpunim nadzorom sovjetskih trupa. Padobranci su Aleksandra Dubčeka prebacili u tenk i krenuli prema Moskvi. Ta će odiseja trajati nekoliko dana. Njegov voljeni, živahni Prag. Njegova svježina i želja za slobodom slomljeni su pod tenkovskim gusjenicama. Radio i televizija posljednje su uporište Praškoga proljeća. Novinari su se zabarikadirali u zgradi i bez prestanka emitiraju vijesti. Kada su Sovjeti napokon krenuli prema državnoj televiziji, građani su ih pokušali spriječiti. Direktor Pelikan kao da je propao u zemlju. Wir sind deshalb besonders traurig und tragisch berührt, dass wir mit Jiří Pelikan und Zdeněk Heisler, dem Generaldirektor des Hörfunks, seit 24 Stunden nicht mehr im Kontakt sind. Ich muss dazu sagen, dass meine Frau zufälligerweise war damals in Wien im Urlaub und war in Verbindung mit Helmut Zilk und wusste auch nicht, wo ich bin, weil zu Hause war ich nicht, konnte ich nicht Telefon beantworten. Wir appellieren an alle diejenigen in der Tschechoslowakei,
in deren Hand es liegt, dass die Herren Pelikan und Häsler Kontakt mit der Außenwelt, Kontakt mit uns aufnehmen können. Wir appellieren an alle diese, diesen Kontakt zu ermöglichen. Praška televizija i dalje emitira program, no voda samo što im nije došla do grla. Kamila Maučkova sjedi u studiju i na ovisnost novinarske profesije brani onime što joj je ostalo, riječima. No prostě v průběhu toho vysílání mě volali z režie, protože domluva byla taková, že jsem přilepená k židli. Že mě nikdo tam jedině z židlí odnese. Jo. A volali z režie a prostě říkali, volá ti Jirka Pelikan, pojď si vzít telefon. A já jsem se opravdu říkám, no žádný takový. A říká, fakt je to Pelikan, pojď sem. Tak já jsem vyběhla z toho studia do té režie a tam byl Jirka a říká, hele Kamilo, musíte přestat okamžitě vysílat. A já jsem mu říkala, hele Jirko, tebe držej pod krkem, viď. Říkej jenom ano, ano, ne, ne. A on říkal ano, já říkám, řekla jsem šíleně sprostý slovo. Řekla jsem, tak já na ně seru a vysílám, dokud to půjde. Prostě a mazala jsem, zpátky jsem se chytla ty židle a vysílala jsem dál. To už tam byli ty vojáčci, který koukali, co se děje a furt jako to já jsem říkala, ještě prostě nějak jsem říkala, vy mě taky, jako opravdu. Nakon toga nema više ni državne televizije. Maučkova i njezine kolege zgrabili su uređaj i pobjegli kroz stražnji izlaz kako bi i dalje ilegalno izvještavali diljem zemlje. Na raznim mjestima osnivaju male postaje koje jedna za drugom padaju Sovjetima u ruke. Sve, osim jedne, Radija Brno. Odande bečkim kolegama stiže zadnji očajnički poziv u pomoć. Liebe Freunde in Österreich, ich spreche jetzt aus Brünn. Wir sind vielleicht die einzige in der ganzen tschechoslowakischen Republik im Fernsehen, die noch senden können. Ich weiß nicht, wie lange. Ich bitte alle, informieren Sie die ganze Welt, besonders den Generalsekretär und Amt und Sicherheitsrat. Wenn die Situation kommt, dass mit der Sendung im Fernsehen und Rundfunk Schluss wird, dann bitte ich die Kollegen aus Fernsehfunk in Wien, damit sie die kurzen Informationen von der Situation in der tschechischen Sprache senden. Ich danke aus dem ganzen Herzen. Ich bin, liebe Freunde, Kommunist, aber in dieser schweren Situation geht es nicht, ob jemand Kommunist oder Unkommunist ist. Es geht um alles in der tschechoslowakischen Republik. А как дела у товарища Черника? Плохо, как и всем. Он болеет? Или у него настроение плохое? Ситуация сложная. Давайте не будем ворошить прошлое, а спокойно подготовим хорошие варианты для чехословацкой партии, которая могла бы действовать нормально и независимо. Мы не хотели и не хотим вмешиваться. Я знаю, что и ты, и твои товарищи не в лучшем настроении. А все-таки мы должны вести переговоры разумно и конструктивно. Короче говоря,
Ты не выполнил своих обязательств. Опять стран вынуждены были принимать неизбежные меры. Мы не собираемся оккупировать Чехословакию. Мы хотим, чтобы в этой стране была свобода. Чтобы стало реальностью, что мы обсуждаем и о чем мы договорились в Братиславе. Вот на этом основании мы хотим разговаривать с тобой. Найти реальное решение. Мы слушаем тебя. Мы даже не думаем диктовать что-нибудь. Давай придем к обоюдному решению. Я бы очень хотел сказать пару слов, товарищ Брежнев. Несмотря на то, что нахожусь в щекотливой эмоциональной ситуации, уже 3 дня я вне дома. Я все же понимаю, что правильно и необходимо снова смотреть вперед. Это правда, что определенные вещи стали теперь реальностью. Как коммунист я уверен, что этот акт не только для Чехословакии и Европы. Takže во всех коммунистических движениях столкнется с неприятием. Но я могу сказать только, думайте о мне, что хотите. Я 30 лет работал в партии, вся моя семья отдала все для партии и социализма. Делайте со мной, что хотите. Я жду худшее. И с этим смирился. Ведение войск была большая политическая ошибка, которая принесет трагические последствия. U trenutku kada je Dubčeku dopušteno da se vrati u Prag, sve je već izgubljeno. Sačuvao je samo goli život i ljubav svojega naroda. Usprkos dirljivu dočeku, svima je jasno da je san gotov. Dubček je zaposlen kao činovnik u šumariji. Kogod se pokušao zauzeti za njega, morao bi napustiti zemlju ili bi bio degradiran u čistačicu ili pomoćnog radnika. No duh Praškog proljeća živjet će i dalje i 20 godina poslije pridonijeti konačnom padu Sovjetskog imperija. A každý sklízí sedbu svou. Modlitba má, ta ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz.